kwifuriza ibihe byiza cyane. Reka makuru yacu tuhere kuri James Cooper amaze kuganira na Sky Sport muri morning transfer news bari kugenda bakora rero mu kanya, akaba baganiriye byinshi cyane. Rero yarahagaze mu ndani mu kibuga cya Old Trafford, rero avuga ati nagira ngo mbereke ko ndi muri stade mo ndani ari nako ndi no mu ikipe mo ndani. Akaba rero bavuze ko Jadon Sancho kugeza kuri ngo United hari amahirwe make cyane ko akandika miliyoni 108 sheke bandikira ikipe Borussia Dortmund kugira ngo bagure Jadon Sancho. Aravuga ati birashoka kuba rwose bitari bukunde, nta mahirwe hari ko uyu munsi United aribwo yabikora. Hanyuma ikindi avuga kuri Ousmane Dembele Man United miragana na Barcelona, ariko United irashaka kumutira. Barcelona yabwiye ati ntago dushaka kumutira, turashaka ko mumufata mu buryo buri permanent, cyangwa se mukamutira harimo option yo kumugura mukaduha makeya, hanyuma andi mukazayishira mu byiciro mu myaka izaza. Hanyuma ku bijyanye n'izindi alternative rero zindi, United byayicanze ku buryo igiye kuzana rero Facundo Pellistri, wa musore wo muri Peñarol muri Uruguay, numwe mu basore ngo batoya cyane muri Amerika y'Amajyepfo uteye ubwoba cyane, ariko nawe si umusore wahita uza gukemura ikibazo kiri muri United kanya, ni umusore wazakoreshwa mu gihe kizaza waba urebye mu kazoza. Hanyuma iby'abakinnyi bandi babiri Cavani ndetse na Telles bamaze gukora medical. Edison Cavani akamaze gukora medical, Alex Telles yakoze medical, igisigaye no ku officializa. Alex Telles akaza gusinya contract kugira 2025, arasinya imyaka 4 harimo option yo kuzongerezamo undi umwe. Hanyuma ku bijyanye na Brandon Williams byavuga ko ashakishwa cyane ikipe ya Leeds. Oregon Solskjaer ntagashaka kumurekura kuko yavuze ati se Alex Telles aje ntibikunde, Luke Shaw akigira ikibazo cy'imvune twabaho dute. Akavuze ati rero ntago twapfa kumurekura gutyo. United rwose ari amahirwe make cyane kare buyisoke mu musore Brandon Williams ushaka kuhaguma. Hanyuma uyu mugabo James Cooper akaba soje avuga ko United iri bugure hagati y'abakinnyi 3 na 4, no kuvuga ngo bano babiri bari buze, hanyuma haraza kwiyongeramo abandi babiri, probably Facundo Pellistri n'umwe uri guhaga amahirwe, banavuga ko yamaze gukora medical. Hanyuma hakaza rero undi munywe mu bakinnyi bashobora kuza kudutungura na afere gukurikirana cyane, ubwumva transfer tugenda tubakurikirana uko ibintu bihagaze. Ku bijyanye na Chris Smalling, United yamaze kumvikana n'ikipe ya AS Roma $15 z'amayero. Uyu mugabo rero akaba yinituzaga wenyine rwose, wabonaga ko nta gahunda y'uko United yanamugumana ikagira n'ikimumaza, yakoraga imyitozo wenyine. Carrington akaba rero bamaze kumvikana n'ikipe ya AS Roma agiye kugenda. Akaba rero uyu mugabo imyaka 10 yaramaze mu ikipe ya Man United, ikaba irangiye rero kuri uyu munsi akaba agiye gukina ikipe ya AS Roma mu buryo buri permanent. Hanyuma ku bijyanye na Sergio Romeo, United mu by'ukuri birababaje, byanayigoye cyane mu buryo bukomeye cyane kuko nta kipe n'imwe ifite amafaranga yahemba Sergio Romeo, amafaranga ahembwa. Akaba rero nicyo cyabaye ikibazo cy'umushahara, kandi uyu munya Argentine nawe ntacyo bimutwaye kwigumira mu ikipe ya Man United, rero bishobora kurangira ahagumye. Akaba rero United yabifite bazamo batatu, Dean Henderson, David De Gea ndetse n'uyu nguyu Sergio Romeo, ariko United ubwo rero binumvikana ko ntago yaba ari option kuzapfa ikoze vuba, rero bishobora kuba ari bwicaye mu ikipe rwose akirira amafaranga. Mu yandi makuru ari kugenda azamuka, Matteo Darmian akaba amaze gusinya ikipe ya Inter Domira ku buryo bw'ubutizanya avuye muri Parma, hanyuma akaba ari mu option zamugura muri sama itaha. Deal done. Rani Sesenyo akamaze gusinyira ikipe ya Hoffenheim ava mu ikipe ya Tottenham Hotspur ku buryo bw'intizanyo. Paris Saint-Germain imaze gusinyisha nk'intizanyo kuva muri Porto, harimo option yo kuzamugura yitwa Daniel Pereira, umukaseri rero ukomoka muri Guinea Bissau, akaba akina ikipe y'Igihugu ya Portugal, rero amaze kwerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ari nako kandi Everton yamaze gusinyisha Ben Godfrey kuva mu ikipe ya Norwich, umukinnyi w'umutima defense, rero akasinye kuri $20 z'amapaundi, hanyuma akazambara $22 mu ikipe ya Everton. Estaberere mu gihugu cy'Ubudage ikaba imaze kwishyura miliyoni 4 z'amayero mu ikipe Arsenal, ikaba igiye gutwara Matteo Guendouzi nk'intizanyo. Eric Choupo-Moting akaba agiye gukora medical mu ikipe ya Bayern Munich, nyuma kumvikana n'ikipe ya Bayern Munich kwisinyamo imyaka 2, cyamakuru kikani cyo kibanza gushyira hanze inkuru. Bouna Sarr mu ikipe ya Bayern Munich yamaze kuhagera, rero ari muri medical akakanya. Werder Bremen ikaba imaze kurekura David Klaassen, akaba amaze kwerekeza mu ikipe ya Ajax Amsterdam, ayisubiyemo kuri $11 z'amayero. Akaba rero ikinyamakuru The Telegraph cyari mu gihugu cy'Ubuholandi nicyo kiri kubitangaza. Sheffield United rero imaze kurangiza West Bromwich Albion kuri mwataka y'ikipe ya Metz Habibou Diallo, akaba rero ikipe ya Sheffield igiye kuhita imuzana. Nako kandi Juve iri kwitegura kuzana Emerson Palmieri mukura mu ikipe ya Chelsea nk'intizanyo kuri uyu munsi. Tottenham Hotspur ikaba iri gukora ishoka byose for zanyuma kugira ngo irebe ko yabona mu defenseur Milan Skriniar y'ikipe ya Inter Domira. Nako kandi Fulham ikaba iri gukora ibishoka byose igira vuba kugira ngo ibone Jean-Claude Todibo imukura mu ikipe ya Barcelona. AC Milan ikaba iri kwiruka
kwirukanka cyane ku ikipe ya Chelsea irimo iri gushaka kutira Antonio Rudiger na afere gukurikirana cyane. Celtic ikaba imaze kumvikana ikipe ya Milan kuri Diego Laxart wa musoro komoka mu gihugu cya Uruguay. Michel Cuisance tayari akamaze kujya mu ikipe ya Marseille marakora medical kakanya mu gihugu cy'u France. Hanyuma Roma ikaba umuwinga wayo Justin Kluivert akaba amaze kurangiza medical mu ikipe ya Leipzig, akaba rero agomba kugenda mu kanya kagiye kuza. Amakuru ni menshi cyane kugenda azamuka, turagenda tuyazamukiraho anako dusoreza rero kuri aya mashwadiri y'uyu mugabo w'umunya South Africa nyuma y'uko nabahaye za mbere, akaba rero amaze no kumbwira ati bahereze n'izi ngizi za kabiri kabisa. Akaba rero ankubise pari hangaha rwose urayibona aya makipe ageze kuri ane, hanyuma arongera ankubeta n'aya ngaya abiri ati hera abanyarwanda bibereho kabisa. Ejo rero ebyiri muri eshatu yatanze, ebyiri zaciyemo. Nizere ko ibintu byagenze neza cyane cyane. Ukurikiye pari ku yindi, ntuvangire ibintu byinshi, pari uko yayitanze n'indi pari uko yayitanze ushobora kuba wabaho neza cyane. Rezami, bibe byiza cyane rero turongera mu kanya mu yandi matransfer ari kugenda azamuka.